Kardom pini bertar jik tha pini prime time news chanmang pini le monitor pi. Aprang si bertang don ben cepajur medam de aprang bertang kung pi jik tha. John Paris jira phokep anbang ignara ho puthot karbirong sopi kela khai sialong edona hem ke pateng kheng thu. Det pialo corona mate avora keso ingdang bomsi theklong. Polis la pen CRPF atom chanang si pangketom okhung atom aphan rai kom sai khiaru deng kaching nang. Ari deng resim kangtang kelong. Birtang kung PRJ del phet puthot birtang don pen chapajur midam snang. West Karbi Anglong Karbi Rong Sophia Rong Along John Paroi Sira Phokep Ingnaratum Rongar Lokateng Kheng. Kedamtang ni Pai Si Wosik Arni West Karbi Anglong Arlok Bitung Constituency Along Ki Ongdong Habit Angnar Sotolijan Puarong Along Ajo Chiro Chitima Porahut Pratam Punsi Rong Ajo Penang Anbari Bitung Lapet Ki Karchiason Panahok Thai Anpinlo Laso Ajo Aning Wiamat Ingtihem Idon Kedu Ahem Ton Pen Chenglok Sok Puru Anta Pahino Tekang Lablo Lason Thot Si Puthot Ni Pahini Wosik Aning Wele Thot Takar Birong Sopiarlo Kedu Rong Pihem Idon Hem Sitame Pritekang Daksi Hemar Lo Kedu Ana Hormu Kesak Patep Ilo Berta Ketok Ponahut Anke Forest Asai Kia Tumpen Kenang Sot Asai Kedeng Ponjapan Katsisik Pon Angring Ave Pinlang Lapen habit angnar katum prapon pen kisung ki photum puthot hemrit kachokim thuthek japan sotolijan pen ingti hemasor lapen Karbirong sopi ke lakhai si pen rong pm asoratum Karbi Anglong Autonomous Council ACM mate bitongrang thama constituency AMC tuliram rong hangaphan kirap kachhang News Desk report News 24 Karbi Anglong Polis la pen CRPF atum chelang sikiri kakuru kahut bangkithom okhung atum aphan kenep eke series ahele pen danglok penangan resim kangtang kelong ke kajria atum aphan bokolia thana ke parlum biki thapa la pen ari sangho pen bangkithom atum aphan nep ingnang pon long pusi police saiki atum pen than pachini pon la pen bangkithom okhung ari deng pen kelong la ke AK81 hini AK56 rifle la pen amukereng mu pharupli an ari deng pen long pon pusi than pachini pon thu News Desk report News 24 Karbi Anglong Asam ang kangalong bang parokre pora kreketom corona kiso nang ke badalong pini bang pliket kiso kemia phai longpon Ajir ding toipen det piarlo coronavirus mate avor nang kilia jok det pikang kira jok ratuan kisung chichak nang lo Lason si asam along ta kiso phai nang bad bama jok pini an pangrum pet pen bang parokre pora bang kreketom an kili Ajir ding toipen det piarlo coronavirus mate avor nang kilia jok det pikang kira jok to anarat kisung chichak nang lo Lason si asam along ta kiso phai nang bad bama jok pini an pangrum pet pen bang parokre pora bang kreketom an kili Laso long se lang pon bong si pini an bang plike batuma phan kimi ang thek long pon si hem chedam long lo Lason si pangrom pet pen bang pharoke thomra inquire plia tuma phan kiso kimi ang thek long pon lo Nanamat bang pharokre sira chokra kebra hinia tuma phan se lang pon bom lang lapen bang plia tum apran dam nang lo lapen bang ki thoma tuma phan ang tan pon lo News Desk report News 24 Karbi Anglong Pingi berdalapan si kang tonilo tumit hakmi kardom